assalamu aleykum encore une fois yafoɗon nane ko probléme technique won marnoɗen probléme technique on kon ɗum ko courant ji ɗin non kuppuno ɗo mais ɗon andi courant ji ɗi kadi si kuppi hay groupe o huɓɓina machine ji ɗin ɗo ɗi artu wonay doyi seeɗa par ce que na machine yiyette soɓɓen ni ko machine ji yiyette bari e balde na so jeeyi ɗum ɗo de aca merci beaucoup toujours en yewtay en artay ka plateau men Jama TV ka émission men Hoto Fouta yafo ɗon vraiment yafo ɗon par ce que émission on démarrino depuis 15h30 minutes mais 100 minutes après bala komi gayinta présente de émission on ɗon courant ji ɗin coupi fewno waɗi 16h05 minutes 15h05 minutes pardon yafo ɗon 16h100 minutes wonde e fuɗɗade émission on ɗon destination salara no jaaɓi ha e 16h100 minutes il est temps joni noon ala ka yewten par ce que ala ƴakkata joni mi faala yo clip on d' abord adnalam mboma bijou kono mbiɗo nani ɗon andi Angola mboma waɗo e clip makko on ton ko e tourné makko Angola vraiment fewnuɗo musique guinéen on siɗa faala wowla sa faala acca mais en tout cas o woni meilleur ka musique pastoral vraiment en salmini o moƴƴa par ce que o yu Fouta Diallo o imposi kadi Fouta Diallo o imposi kadi Conakry o imposi Laguine fof o imposi adnalam fof fewnuɗo préparation makko tourné Europe no arde doy par ce que ɗo andi o yaha Europe o waɗoya toon ko yata 10 ou 15 concerts mboma wendu telimile goto gaynayi leymiro wareya acca maydare bijou mboma so Allah jaaɓi arten avant tout bijou
mboma bari eɗon andi ko jibinande wendu ko wiyete telimile kono noon ko leymiro wareya o janɗi ko ɗon o ne'a ko ɗon o andi par ce que affaire ji makko ɗi fof ko ɗon one wadde ɗon andi fewn ɗo eygu makko noyne Mariama Bari donc ari ko minimono o yetta mais malheureusement mboma waɗi excellent travail o wi inchallahu lanno jay mi combete kono noon a tuubay wonta julɗo ɗum ɗon kadi sennat a saluer vraiment no laaɓa no foti par ce que ko ɗum woni piiji ɗi hande noon o yii fewn ɗo ko dole kum pottal fi ɓantal suusi fooli mi watti ka émission ɗo ɗon andi sinnama l'association portal fi ɓantal suusi fooli le président il s'appelle monsieur Raymi Diallo wonɗo ɗo e Colobane ñoyɗo conci labaɗi commande laguine ñoye commande Europe o ñowa kanko Abdourahimi Diallo e emparantiɓe makko ɓen foof e ɓe goɗɗo ɓen wonɓe kat atelier ji ɗon ɗen fof mi accali hay goto mi ala woddede goɗɗo sakko mi juuma ko onon fof wonɓe dardalaɓe fewn ɗo mi hewrike on million big up ɗon andi ko enen c'est nous dannugoga portoɓen ko antumen ha bonata si Allah jaaɓi hara mi salmini mi welɗini kew moƴƴa ɗon andi hankkadi masiji ɗiɗi wanno molanaɗo masiji molanaɗi portal fi ɓandaga suusi fooli vraiment piiji ɗin laaɓa premier heure on ɗon andi yawno ko Santos de Leluma wonno e Badgoula centre Santos de Leluma wonno ko pi Badgoula centre 2 buts à 1 très bien tawiti en tout cas biji no laaɓa no foti passé tournoi o no laaɓa no foti deuxième heure on ko Pellung e Soya deuxième heure ko Pellung e Soya Pellung kadi wawno ko pi ko Pellung piano voilà Pellung wonno ko piya kañum kadi donc j'espère que 1 but à 2 3 2 buts à 1 ɓen kadi ko 2 buts à 1 yalti parce que voilà c'est comme ça donc andi match ji ɗin ko no wulno hanki moƴƴa mais en tout cas vraiment e welɗanike jama o fof ɓen accali ha e goto continuer soutenugo tournoi portal fi ɓanta duguntunni suusi foodi résident à Dakar en salmini Abdourahim vice président on salminen Missa Wuri aussi chargé l'organisation on salminen kanko Moustapha parce que vraiment Moustapha ka waɗa excellent travail e nder golle ɗen salminen kadi wano wonɓe ka wano vice président on kanko Ousmane Koulibaly o salminama moƴƴa haray kala mon ɗaroma en tout cas no participe des tournois portal fi ɓantal suusi fooli on iɗen joni rendez-vous dimanche aussi inchallah au terrain municipal de Yakar Grand Yoff walla wiya terrain Diakhali Bakayoko de Grand Yoff en tout cas soutenir tournoi on soutenir monsieur Abdourahimi par ce que mo wakkili e côté ji ɗin fof côté financement côté moralement et puis ala ko vraiment o acci e hunde nden hara en salmino moƴƴa kala kat donc en aray après e sen gayni ɗo en arta ka crepe Mousto Camara wonde e Fiskila est-ce que sambama adede après certain salmine jamma o fof maintenant noon so Allah jaaɓi en arta ɗo en arta kadial leluma tout de suite par ce que ɗon andi hiɗe mari anniversaire l' émission dogay ɗo e Jama TV ɓeyna mo daroyiɗa tous les jeudis 22h 23h donc émission on anniversaire makko on ko le 2 décembre konto noon ɗum woni e wadde ko lycée Kennedy ɗo takko ɗo télévision Jama TV o ga won ɗon sa hewti tum sa centenaire a feƴƴi monument Colobane seeɗa ara feƴƴali miɗo nde are berte on feƴƴugol ma monument on are berte on tali deux voies ji ɗi yawɗi naati Colobane ɗi sa landi ke lycée Kennedy John Kennedy ɓe hollete ko ɗon sal jano sal labaɗo sal foɗɗo marɗo sécurité le 2 décembre comme no woni adde cuwanayi hunde nden piiji ɗin ɓayma piiji pajanno Kadidiatou Leluma ɗon andi Kadidiatou Leluma Santos de Leluma dañande aray ɓe fof ɓe mobilise to ɓeeɗa ɓe soutena artiste maɓɓe ɓe Lelumama Labé la même chose Pita la même chose Dalaba la même chose Mamoun la même chose Malika wolaka par ce que ko wiya ko lali anniversaire l' émission daroyiɗa on à la collaboration portal suusi fooli résident à Dakar jon noon ɗo e ɗuɗɗin haala kam moƴƴa par ce que ma yewten 78 watton 116 82 38 arten taw kam Mousto Camara e Fiskila si tawi arten goɗɗum go kadi ɓayɗo gandi ko sati kono laati acca régime sa waɗi prêt wiyalan a waɗi prêt adnalan par ce que hande kadi voilà hari nane courant ji ni falama degonde acca régime s'il vous plaît
SKI Samba ma signé Mousto Camara Fiskila adede donc non Fiskila Mousto Camara c'est-à-dire depuis o jetti morceau makko kanko e Binet Mali ko habboto dami ko amindara si awaway serio ko habboto mami ko amindara si agaynayi depuis ɓe waɗi o clip maɓɓe ɓe fitri maɓɓe no ɓe waɗi clip on Mousto Camara impliqué côté fulɓe Fouta ɓen ha joni o accali o haɓali o siccali par ce que o heɓali kadi sini makki mi liggenta mi watta vero koye moƴƴa o hiyali ha joni hande kadi ko tawata en tout cas no empêche mo e wondugol e fulɓen c'est ça parce que Mousso en darete en awrasisi vraiment ko wakkilagol kadi encourage mo e piiji ɗin fof si feƴƴi ɗon hiɗon andi on yeehi ha kadi tawi ma o jomba debbo pullo Fouta jeeyaɗo laabe ko ɗum so yi morceau mayen laaɓe mayen laaɓe o décide kadi yadde ngo album makko feƴƴiɗo ɗo on kadi laabe kadi en tout cas c'est natta salia Mousso Camara merci beaucoup alay climatiseur noon no wawi yettaɗo sow voilà so yingulen ɗin hatta ɗuman ɗum ara ko noon gari kin foti quoi merci beaucoup 78 116 82 38 haray merci beaucoup Abdourahimi mi nani communiqué on seeɗa mi nanali mais miɗan ɗum e joɓe dimanche ɓe première heure ko AC Junkung walla wiya bonna watta de Junkung woni e jour de première heure fotta e AC Cewere walla deuxième heure donc première heure AC bonna AC Junkung bonna watta e wonde e Cewere ko kamɓe woni fodde première heure deuxième heure si mi faami ko kura duɓɓe mais mi famali ko hombo kura duɓɓe woni e fottude aray ko ɗum ɗon woni laaɓanal lampoyi par ce que kam message mo addanɗa lan Abdourahim donc aray ko ɗum ɗon woni coɗɗen mais lan andu AC kura duɓɓe no tawa ɗum ɗon mi nani message on voilà Cewere joy première heure kamɓe e Junkum bonna watta haray kala falaɗo participer ka émission 78 116 82 38 haray ko kajjal leydi mawɗe ade memaɗa a memale ka memete ɗon par ce que ɗon andi kanko ni ade journal moƴƴa moƴƴa wondude Sénégal ɗo noon fils de Marga l'enfant de Bounaya akasa sa wi fils de Marga ko l'enfant de Bounaya donc waray ko kanko e kajjal leydi mawɗe le deux artistes vedettes joyɓe jour concert on jour anniversaire on ɗo e lycée John Kennedy samedi le 2 décembre 2023 inchallah haray ko jama on ko hirɗum ɗon séréji ɗin fof waccaka hay e goto association ji ɗin fof Grand Adou Bambara merci beaucoup monsieur Hadi Daley et merci aussi à kanko Kouyaté Fassi Bafodé ɓe fof ɓe salminama e Samba Kouyaté aussi ɓe fof ɓe salminama association ji ɗin fof très auditeur auditrice allo ça va miɗo aɗi on no comme woni Guel Alpha no hande miɗo ñeyaɗi hande mi moƴƴa gonno waɗi toon samori seeɗa no ɓeyi ɓuren ɗen on fo ɗon e jaam bobo no en ɗon mi weltike moƴƴa Guel Alpha on e ensemble ɓayɗa andi enen ɗiɗo ko ha aduna lanna ko hay mayɗen so ɓe jaɓiɗo ɓe surrida en oya habbo oya ha si tawi koyne kadi yaade na ella teddugalle ma l'anniversaire lo konno wowiri noon e ngal noon mi itti ka woɗɗito fof a watta moto a watta auto ko ya seppu ha Kennedy a wayino kono way ça va alhamdulillah nan na muñi wallahi mais est ce que an ari ka télé taw andi a joni ala ka télé non mi ara télé ga mere et puis télé na tout près takko ma do pourquoi ara to bela ko bo ta jabu ya wade ko yawla inshallah jabe do ma wadde émission deuxième émission men on do ma wadde inshallah jabe d'accord d'accord merci ɗan no mi yaalima toon ko dimaji ɗiɗi feƴƴi dimaji o noon ara ila tawa inchallah y a pas de problème Michal Fa ok merci koye gotum d'accord
merci beaucoup merci beaucoup Mr Alpha Mali goto gayna ko mi no be Mali be no wela mi parce que be fidèle kambe so weldi o weldi parce que be jabata kadi habo merci Mr Alpha merci aussi kala mbendar mam Mali et merci Baba Galle aussi Baba Galle no jodi ka télévision do o wi grand bella minina o wi be wi 2-0 et c'est on ta version woni non version 2-0 parce que vraiment ko Baba Galle attude kufra molana do wi to kane kalladi pon minion si tawi tum gardien ye itige balore nden ko honto nde hammi he ara don haajo boni baba fodi gardien ko wadu jakkallo e balore nden nangande anda anki ka jogi kono si tawi goddo tappi a itige wadi ni hara yaandu doaji di jabaki hara yaandu doaji di jabaki merci beaucoup kala wondo dada ka page Facebook e salmi dum en tout cas jamano no dada ka page Facebook yene sa on a 50 personnes yene sa on a 25 yene sa on a 14 yene 15 yene sa on a 20 donc ça dépend be natay après occupation no dudi 78 waton 116 82 38 ka kajatu lelu ma si tawi régime awadi pré OK accu mi jetta goddo kadi ka leñi allo 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 voilà monsieur Kitung wobbe la ka leñi haray ci tay régime wadi pré mi jetta wobbe ka leñi ben aranala e clip kadi jattu leluma mais madame baydo ande kanko le allo 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 merci beaucoup allo allo oui gratuit tellement allo oui tellement c'est merci beaucoup kala fala do me yidu me yewtu pardon adu ite tellement on seeda wawa famude ka yewten kon walla podda télé seeda donc passé yaray anko ko yewten ko marama important merci Santos de l'Eluma merci vraiment encourage golbe kambe gadi parce que merci molana do badi nyande be pi 2 bien simi fayal ka ko 2-0 be buno ay penalty be datimo dum don tunno ça c'est pas bon hein? Voilà 78 116 82 38 78 116 82 38 kala fala do participer de émission o yar régime c'était gadget aka etto goddo kali allo 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 oh c'est dommage garami nima yandi wi telema on wawi famode de bayra ko noddi dalan podda telem few wi hara nanata telem minanta telem min ko telemon nande ni kam on wolde ton merci beaucoup haray ko dum woni tigi tigi on ake maydaren kadjatu leluma clip makko mo sakide yalde don baydo ngandi ko sadi ko laati minnion le 2 décembre kadi goddum wowlete Sénégal wallahi azim harana halaji di parce que do ngandi piji no duli e ngal décembre fono 6 arsi kon non décembre di jebela mo jetti on avec vraiment et équipe mo jogiti hikka mi taw alhamdulillah rabbil alamin minni ben innano ka batti suudu sumuno ko wiyete ko batti ndayguno merci beaucoup monsieur Abdourahimi potta fi bantar susi foli minnuma gagno mawo sa tayen hebi sab makko aka bien kadijatu leluma memada amemalika memete don akasa sa memi tun ka memete don ko don wonda e gar dala yude don ayi subhanallah awa eto de memen ka memete don nani sina dun dore mo jaame aka merci beaucoup kadijatu leluma l'enfant de leluma fendo ni mo kapage Facebook imo darude en salmino mo kan kadijatu leluma jette goddo kali assalamu alaikum allo oui allo jige on jaram no marde do nge jang yawde sar émission mongon no weli de ko rama ceke grand yof taw fo ke yuro hande de rama ceke grand yof mi hiwri kema mo mi hiwri tikema an kadi wallahi mi wi ko émission ji mon di no moƴƴi no Allah ɓurten wallude wallahi kala julɗo moƴƴo torki Allah jarama rama day jang jantuye tere ben Allah don kadi Allah dikkinangen jige juma wallahi haali gonga wallahi la hiro on do moƴƴa non salmina no wanno la don ay sakindi d'accord sam buba modi an dewgal no weli den terke kala jombade Allah be ɓurtumo wallude joɗɗinamo kadi ka dewgal makko merci beaucoup Rama Ceke depuis Grayof en tout cas ko wolla kon c'est très important en terki Allah be Allah dewgal be Allah korbe karjatu lelu ma do ngandi kono mi wodani on non le 2 décembre sala jatare mo Dakar
le 9 décembre haraymo to e Gambia people 31 décembre haraymo Thiès awa mi yetoma hunde wotere programme jiɗi no ɗuɗiri kadjadirma Dakar Sénégal bipa e Gambia people ata ƴetten goɗɗo kalin kadi allo 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 William jarama saba day jang yaɓe jam nala to ene a ɗuyta télé ma o seeɗa a ɗuytata hen télé o seeɗa komin Moussa Yero depuis Niartoli Moussa Yero depuis Niartoli ɗuytan hen télé o seeɗa Moussa Yero émission noon on no weli de a jarama kono noon sa ɗuyti e télé o seeɗa ɓurtede famde Moussa Yero eyo awa mi salmino gandugo stayɗonge jam mbiɗo e jam Moussa Yero mbiɗo weltanima moƴƴa nani awal noon merci beaucoup jarama Moussa Yero wonnogal noon musique Ousayfo musique Ousayfo Moussa Yero aray ko teddugal ma anniversaire o nani awa noon merci beaucoup Moussa Yero depuis Ñaari Tali awa noon acca merci beaucoup 78 116 82 38 merci Moussa Yero depuis Ñaari Tali aray ko noon woni ton Grand Dakar Grand Yoff HLM partout ha Pardoa ha memoy to e ɗumaji jani e salmini jamma on fop nder ɗo en tout cas fo no darde émission normal no foti no woɗi kadi no wela falaɗo par ce que ɗo de Jama TV aka mi ƴetta kadi goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo oui on jarama ɗon e jang alhamdulillah ɗa noddami on ɗamake honno ok merci beaucoup oɗo copine ande ko andugol tumnu so tawi ko min wonno desnami 78 watt on 116 82 30 il y avait 53 personnes ka réseau ka page Facebook fen ɗo marqué ko ñalarma wonɗen mais en tout cas jamano sibude émission ji ɗi en calminiɓe kadial leluma noon imo apprécié ɗo en tout cas émission merci kadiatu leluma e ange kono deji amo ma wiyete modi o kasa d'accord e garta ɗum ɗon kadi équipement fof e calminen Sall aussi kanka ɗon andi en tout cas ko apprenti jo kadiatu leluma en tout cas e salimino moƴƴa par ce que jannugol ngol kadi no foti mais hara si a won sertiɓe emo jannuɗa on yiide e ñando joɗɗo yewto fijo jalon andi toon ko ɗum feƴƴino ɗon fewdo ko jangguidiri henayne ɗon hara mi weɗere kadial leluma din kote ɗon vraiment wakkilade jande par ce que jannugol ƴettugol gorejo ma wiya armi jannama mecce en tout cas ko hunde ndenɗa hoore ma no satti mais kadial leluma wawi gérude ha Sall hande wonani hoore mum no gollande hoore mum merci kadial leluma ɗon mi remercie ma ɗon moƴƴa mi wolta ko on ton kon fof ɓayɗandi aduna on ko noon voilà donc wara se ngiwi ɗon e gara morceau Aïssa Kindiya no torano okke mon ɗon arten ka 78 116 82 38 ko maximum en wolay filo 2 décembre salla jaaɓi ko acca goɗɗo no ka ligne allo oui on jarama ɗon e jang alhamdulillah ɗa e jang no golle monen de ɗon no ɗaɓɓare a noddami on ɗayne honno Boubacar depuis on to Boubacar Thiangel Bor no ɓe Thiangel Bor ɓe fof ɓe jang merci Boubacar golle monen ɗon no ɗaɓɓa tati d'accord mi waɗante mo nani ok Boubacar acca tati ka tigi mayn tawa Aïssa Kindiya artata tati par ce que yimɓe tori ko ɗum waɗeten akasa ɓe fulɓe Sénégal fulɓe Mamum fulɓe Pita remis oɗo ko remis Aïssa Kindiya o waɗi remis makko noon ko ɗon andi ko mbo jeeyi o morceau ko Allah hino Fatou Linsam Bari ko kanko jeyno o morceau ko wiyete Mourabunga bungulejo ɗa e Moradi Wicca allez 78 116 81 allo oui on jarama ɗon e jang ɗon noddamen ɗon make honno hiɗon noddanmi honto ɗon make honno Yulsa depuis on to Aslam Yulsa HLM ɗon e jang
Ada ngajang we. Ono ngaselem fo mi do weltani o moƴƴa tayerbe be ngaselem. On ka do weldana kay mi sama wa. Merci beaucoup monsieur Younousa kon nu ngadanda en gagnalor mado. Na o kan no rek ki. Tati ka tigi. Merci beaucoup mi okere jonta tat nani. Ok, weldana ko ba. Il y a pas de problème, merci beaucoup. Allez, 78 116 82 38. Tati ka tigi régime adnan tati ara ala daragol. Adnan tati ka tigi passé jamao ko tori don ko jamao ko tori ko wonde ngarde aba en tati acha ese goddo la ka ligne. Maintenant da no en arden torra non wotami violu luwa mi violere mo ya en arrêto ka say fom balde no torano acha régime den fenani lang donc ko ndu yidanta mo yidama wallahi o li gonga nodda kadi mo notta ko ma en tout cas don kadi o gonga makko wadana kadi mo wela wadande yurmina mo yurmintama Allah vraiment say fom balde merci beaucoup avec son petite expérience parce que hakkille makko den ko dum jonni yimugol gol ko dum si tawi côté musique guinéen en tout cas afrobeat don o wadi o woni meilleur dum don jara go no wala dum don ko Allah wadi donc ara salmini moƴƴa en salmini kala fan jo sayfom balde don andi sayfon ko mo labe kanko kala tati c'est-à-dire star be fofu on do lagine sa ndari atawai en tout cas voilà ko be côté labe wano fata ko en ko yinge etc ha me moyto 78 waton 116 82 38 ara émission mengon wala de ngedori 15 minutes 20 minutes maximum da ngedori 20 minutes émission no heddi seeda acha ara ko salmingol kala mon daro man to kanda émission ngon kono mo renno le 2 décembre inchallah ara ko onon e DJ Bella Joli avec l'association Portal fi Bantar Souci fo résident à Dakar e kadjat leluma fils de Marga de Bounaya ko ene woni wadde anniversaire l'encontre au lycée John Kennedy do e Dakar Sénégal en tout cas salle climatisée pour la première fois Guinée ben yettane salle mon darma ara climatisé na grand théâtre do ngani grand théâtre kan no wotake mais là en tout cas mashallah jamaare yurno harayno de ngandi mare njong mare développement ko hajja Aïssatou premier chargé femme kanko chargé rewben ka parti ensemble pour le Sénégal ka Elhadj Mamadou Salif Sow président directeur DG do e Dakar donc do ngandi kanko DG l'ASP on kanko président Mamadou Salif Sow haray non ko hajjata do président de femme on ka parti ensemble pour le Sénégal kanko wadde mare ngo acha yette goddo allo Allô, oui. Oui, can you tell me how say that? Allô? Oui, can you tell me how say that? On a dit ça va? Ça va déjà. Wala du jani tell me say that. Merci beaucoup, merci. Mi yelti ko no way. Awa d'accord déjà. Jantu? Danodda mi honto. Ngor Almadi no way ton. Ça va mene jang? Day ne honno. Binta Diallo Ngor. Binta day jang. Jantu? Kono fewndi. Allo? Allo Binta. Ça va non ça va. C'est yo. D'accord, kon dum falla Binta ngadi nyaado je. On va la ko de don dédicace no habi papa ko Sirangor. D'accord. Binta Madame Camara. Abi bonai. D'accord. Merci Binta, mi okede monan. Acha merci beaucoup 78 116 82 38 merci Binta de Pingor. Merci aussi Sira be woldo inde mum fo merci Madame Camara aussi en salmini baray merci aussi Oumou Sadio kankadi vraiment ara e weltani ko moƴƴa e kala wonɓe gorɓe fondar d'émission DJ Bella Joli on ka ñalarma ɗo hara ko teddungal ɓe gorɓe fo Almadi ha Yoff virage teddungal mabɓe anniversaire non inchallah jaɓi le 2 décembre en yaay mo kala tedditemo acca ƴette goɗɗo ka ligne allo oui on jarama ça va day jang da noddami hoto ɗamake onno tanti wa ko ɗamake Mamadou Sall depuis Tivaouane allo oui Mamadou oui ça va day jang Mini ko music barista musique hombo baristo baristo
D'accord, Salla jabi nani? Oh. Lokka mombo yombo. Lokka mombo yombo. Kanko iPhone. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Maman Député en Paul. Après, mais ok, mon sokono sa iPhone bay ko fitrim be wadi kono bay tun sa iPhone fe ijoni mi anda sen darta kadi no gasa kiki de wala jango inshallah mais ok de don kadi acha 78 316 82 38 hara kono mo wordani non sereji ni fop de nyande ka not association ji ni fop e acha e goto salminen kadi Mariama douce kadi wondo do e to e Rebos kankani mo salmina julde mo colonel kankani no salmina julde dalaba aussi e basing aussi basi bari kankani salmina ma kanko e yimbe makko be foppe ngati ala e goto ata salmine momina depuis Kolda kankani mo da démission on salmine no wano Husay Natu Husay depuis to e Thiaroy salmine gado no tanti Aïssa wano Dalanda e gore foppe ngati ala e goto ata jette goddo ka ligne allo Allô, oui. On diara ma doy jang. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Allô, oui. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Day jang. Janko. Eyo, da nodda mi hoto dayne honno. Lindo Sadio mi re na nodda ma Ngor. Sadio depuis Ngor. Sapo bravo no be Ngor ben. Sadio mi hedima. Ko fonni fana yo kambe so tay folo. Son sai fo hombo majji kadi andi sai fo feƴƴi joni. Donne andre soni lankima. Ilan non ko joni sai fo feƴƴi ko joni kadi on kilip don tigi feƴƴi. La? Joni on kilip don dogi o feƴƴi a dabbata goddo go. Ko goddo go kadi? Ah parce que on don feƴƴi joni. Joni sare farmo sina o ara ni mettendo. D'accord, il y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Acha 78 116 82 38 era misal mi be ndade men fo ka télévision jodi be ka télévision ka Salomo no darde e jodi be ka page Facebook no darde jodi be ka YouTube no darde jodi be ka Instagram ka application aussi si do fara dar télévision ka application on ara donc Play Store wadon Jama TV on y application on laba ko kanko buri labe de application ni fop après téléchargement no en salon on dara télévision har don jodi ka bureau ji mon don jodi don hay ka page do ye fu bagol ara don jodi merci beaucoup en salmide be ngor ben aslem krayov salmine gal be nyaatale ben fo wagu nyaay e ngatiale hay goto mi salme kadi mosibbe am ben non ben da horema en tout cas mosibbe ben bay don andi sinama ADKP kenkon e joli le pellel e kurawal dow ha memo ndeylo donc ko menen wiete abdel de le fello mi salmini jama foppo na o ma o Boubacar Lambagni salmini moƴƴa e salmina kadi wonɓe AC Guémé ɓe fof Amadou salminama Baylo salminama tout le monde dal mi accali hay goto Paate e Diawo donc Sadio Kenkon mi accali hay e goto eɓe Kenkon ɓen ɓe jooli ɓen kadi waɗa cafammata kan kadi salminama salmina Ibro Bosi kan kadi o salminama Ibou Pellel no weɓnama Idrissa kadi salminama Lama aussi salminama moƴƴa en tout cas en accali hay e goto si donc salmina kadi Binta ɓeygu makko salminen kanko kadi koto Amadou Wansang e koto Pate Portosi koto yere le président Barkere Joli lon kan kadi salminama wonɓe KDKP ɓe fof haray noon mbiɗo notti on fof Salla jaaɓi samedi le 2 décembre au lycée John Kennedy anniversaire émission dariɗa on ɗo ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo on jarama ɓeyde voix on seeɗa minen nao grand alhamdulillah ɗo noddanmi honto ɗo maake honno parcelle unité 5 hiɗon e janton alhamdulillah voilà mbeɗen heeɗi ono kadi kono ɗum faali ɗon ka kiƴ ñalorma ɗo ko kilipo Azaya ɓe sakini yalde kula guinen ko min faala waɗanno ambo Azaya compagnie makko ɓe sakkiti wadde ɗo d' accord Azaya kamɓe fitri maɓɓe lagine o voilà d' accord nokki kala ɗum e darde merci beaucoup mi salminde parcelle unité 5 ɓe nani inchallah merci Jama TV c'est pour vous acha merci beaucoup 78 116 82 38 113 on peut régime acha ƴette goɗɗo ka ligne allo
Allô? Oui. Oui, nous avons Barisso, d'accord. Résume, donne-moi Barisso, le son Barisso, parce que avant tout d'abord, non, Andy résume, voilà, c'est comme ça. Parce que on des choses qui nous plateau gara, il n'a faut choper les femmes, main katati tigi d'abord, après non Barisso. Aja. Misuti, esuti, ko asura. Asuti, misuti, suti ko weli kono jombani. Suti ko foti kono jombata. Uino gado be famani. Asikene bu kono wopani. Suti ko weli kono jombani. Suti ko foti kono jombata. Uino gado be famani. Asikene bu kono wopani. Uino gasi be jombani. Andu benka di fautaki. Uino gasi be jombaka. Andu benka di fautaki. Uino gasi be jombani. Andu benka di fautaki. Uino gasi be jombaka. Andu benka di fautaki. Si bebi yauru jol don fortai. Metodo popka di lopo don pot. Si bidi do by sapoda isoka. Célibataire sofi puri militaire. Kaenyata pop na ordinateur. Siga maduda water do selu. Boda mai de mini duita dole. Boda mai de mini duita dole. Suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombaka. Uino gado be famani. Asikene bu kono wopani. Suti go weli kono jombani. Suti go foti kono jombaka. Uino gado be famani. Asikene bu kono wopani. Echurba fula wa ai kasare. Be suti resto woni no porto. Ida be woka di be hotto. Nyande wo ya dulei de porto. Turba fula wa ai kasare. Be suti resto woni no porto. Ida be woka di be hotto. Nyande wo ya dulei de porto. Espanka di be euro ya ino. Bai kati wo be foto roita. Dubai to bai be reuti roita. Bai roita di wo no sati seda. Ala ko wati sida esara. Ala ko wati talaye bemu. Kofi data fe inondin. Goja sa andai. Suti ko weli kono jombani. Suti ko foti kono jombaka. Uino gado be famani. Asikene bu kono wopani. Suti ko weli kono jombani. Suti ko foti kono jombaka. Uino gado be famani. Asikene bu kono wopani. Enani menga fautaki. Fika la nonga jombali. Ronki kono futaki. Na uyi kono bobali. Ko wanda donga sudaki. So besi amobaki. Ommo koza anotali. Ommo lamba ya doutali. Ommo chindela notali. Ommo mamunga doutali. Ommo dalaba anotali. Ommo pitakali doutali. Bembe bama kwa doutali. Bembe zere kora notali. Bembe kamsa doutali. Yami ko haweta. Etual ko haweta. Muki en ko dartido. E grande de ko dartido. E Philadelphia ko dartibe. Alize ko haweta. Sobedu ko haweta. Ko alfa gai kisi mirai. Ni werai kadiba ni wernai. Tadi. Suti ko boni kon. Suti ko weli kono. Wo arki se onne budun kono wo pali ko tata di gonga ma de. Wallahi jama tun hawji. Wallahi arki se ma e mayde ma ndanga hen don dum don ko obligatoire. Mbudi siko dum Allah foduma hebay. Siko galleji Allah foduma hebay. Siko to Allah foduma hebay. Siko nawna nyawa walo kadi Allah foduma hebay. Ça c'est ça dum on conteste pas. Dum don goddo alaka wola dum don. En salmini jama fop en yegidale hay goto. Et merci aussi qu'on maintenant tout et tournoi bantal souci folion résident à Dakar joie dimanche aro 4h municipal de Jakali Bakayoko de Grand Yoff haray don andi ko mi yewtiri on non acca bonna watta de junkung
jour premier salam alaikum merci régime o ɗo waɗali prêt taw s'il vous plaît par ce que kanko télé on woni heɗorɗo lañ wawata marsude noon haray bonna watta ɓenne junkum bonna watta kamɓe jota premiére contre e ceewere donc haray kure duɓɓe joue deuxième mere contre men da équipe bombo kay kadi en artoye ɗum noon salla jaaɓi jeudi prochain inchallah ka ɗo e ka émission men ɗo haray salmini jamma fof ɓe gaccali hay goto émission men o neɓata o lanni par ce que hedda ko 2 minutes 3 minutes 6 minutes heddani en émission on haray e yaay ɗo e clip goto taw régime mi sikki e yaay arɗen mi wawa wayntade voilà donc ɗo gandi baristo no torano aduna on baristo wonde ñarde si wawi wayntade ka émission men hottire fouta régime may régime may Baristo vraiment kono noon imo ƴetti a sami fayali seeɗa imo ƴetti Ifsin Sayfo Balde on par ce que sa nani mo yima sa wattana liɗa tigui tigui a sikkay ko Sayfo Balde woni yimude mais en tout cas et puis hay gimi ɗin hay station nder ton sa nani a taway ko peti on kum walla mi andare ko pay ko makko walla ko nacca ƴetten dernier auditeur ka Jamma TV allo 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 oui on jarama de on jarama iɗon e jang yamtu iɗon noddami honto ɗon make honno emin nodda emen Medina ɗo honto e Medina wonɗon Reset Reset mi salminiɓe Reset ɓen fof
reset angal corniche. D'accord, mi weltani ke be reset angal corniche mi weltani. Men dara mi somongo. Famille annori cianki don angal corniche mi salmini be fo. Voilà, e salmina Hajja Binta e Mr. Ju voilà e fo. Ala okando music Ousmane Pay ko nene o. Ousmane Pay ko mi okade dernier mako clip on joni mo yaltini hanki on clip on no inne voilà aduna. Allô. Acha, merci beaucoup 78 merci beaucoup Ray. Voilà ay la wode numéro téléphone on passé auditeur ben mais na Ray ko do ne wayno dirde passé mission on do ngandi na en voilà si ko weli warata si do dali haray ko do misal min tam misal Ibrahim misal min noddu ben fo wona o mawo haray mi antina on tout salla jabi de mari tournoi ballon morana do dogude mo tournoi portal souci fori résident à Dakar on organise en tout cas équipe pour participer ben fo on jano wana hay game no participer tonka mi jeya do min salla jabe nyande men jota on anda de nyande ko jubbe foko hala menen ko ballon men jota bay jubbe foko voilà be bonni men ballon je den fo voilà merci beaucoup ara do andi ko Jama TV woni à 100% sponsorisé do ko kambe sponsorisé Jama TV voilà c'est pour cela émission on no yeta wadawo e wala fi tournoi parce que no woni fi walediral Jama on se ko dara télévision on kanyu voilà mi wolta fo mais en tout cas en sami Jama sami monsieur Sidi Ndeye le président jeunesse mo Guinéen en même temps président ressortissant dongo tuma wombe do ben fo kanko monsieur Sidi Ndeye lo salminama e salminen kadi kanko Amadou Bari Pellal kanka do salminama mon copain mon ami mon frère e salminen Mariama be ngwan kanka no dar démission on depuis Wakam e Binta Bari salminen nene kanko Ramatoulaye kanka be dar démission moƴƴa e salminen kadi wono Hajja Mariama kanka mo dar démission en tout cas ngacciale e goto voilà aray ko do wonne wayno dirde ha e lendi kekide kadi do andi de kay émission men laaba e poy bon ko spécial hande ko mi asi wondo pour yewtudu e communauté guinéen on laaba e poy salla jabi à partir de 22h et jusqu'à 23h30 minutes donc andi émission on ko 1h30 minutes wata dire émission laaba e poy on ara e salmi jama fop en anni be salla jabi dimanche ara de habbi fo tere bakayo ko de grayof ala luttaydo ko tere on hew tew en tout cas tudinen portal fi banta souci fo résident à Dakar si do feƴƴi le 2 décembre si Allah non jabi aren ka lycée John Kennedy wade fête anniversaire long bay don andi ko enen e mali fo hawti hunde den merci beaucoup à vous tous kadial lelu ma fils de Marga kambe woni artiste be acha kadiat Ousmane Pay kun wonde Ibro Nyame mahindaren kilipo min no mi yon ciao bye à ce soir. Nyama, danko da mo kasulu, okora mo mbuli.